Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cyuje umugisha kuri mwego mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku gicamunsi cya tariki ya mbere z'ukwezi, bitangazwa birimo amakuru n'ibiganiro by'umwihariko iba bikomeje kugenda bigerwaho ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Niho tuba tugomba kugenda tuza twibanda tureba ngo hazindutse iki cyangwa se haravuga iki, yaba mu ishyaka FDD, yaba mu gisirikare cy'u Burundi, yaba mu buzima bwite bw'igihugu. Ibyo byose tugerageza kugenda dufata ingingo zitandukanye kugira ngo turebe tugende tuziganiraho. I Burundi rero niho turi buhere kugira ngo turebe uburyo bihagaze nyuma yuko ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye atangije igikorwa gikomeye cyane cyo kugurura stade yitiriwe Intwari hariya Igitega. Nyamuneka ubu amakuru akomeje kugenda avugwa ku mukuru w'igihugu, cyangwa se muranabizi neza yuko hari haciheze iminsi hagaragajwe yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba afite uburwayi yatewe no kuba mu by'ukuri yaba yaravangiwe cyangwa se yararozwe. Ibyo byose ngira ngo nibyo mwari mumaze iminsi mukurikirana. Ubu rero amakuru avuga ku kijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nuko muri iki gitondo cya kare yongeye kugira crise ikomeye cyane yatumye yongera kugarurwa ku bitaro bikomeye cyane, ari byo bitaro bya Kira International Hospital. Ibi bitaro bikaba ari ibitaro byigenga. Ibi bitaro akaba akomeje kugenda abyivurizamo nyuma yuko kandi ibitaro bikuru bya Bujumbura nabyo byagaragaje yuko amakuru y'uburwayi bwiwe mu by'ukuri badafite aba expert bo gukomeza kugenda babikurikirana ngo bamuvure. Ubwo turaza kugenda turambura tubabwire uburyo bihagaze ndetse n'impamvu y'ibi byose, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe buri mu kaga ndetse bishobora kuza kuba prolonge cyangwa bishobora kuza gukomeza mu gihe atakitabwaho mu buryo bukwiye. Inshuti bavandimwe, nanone kandi amakuru akavuga yuko ku munsi w'ejo ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yageraga muri stade yitiriwe Ubutwari cyangwa se Intwari, biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahasanze Reverien Ndikuriyo yahageze kare, ariko nanone bikavugwa yuko urugwiro aba bagabo bagaragaje mu by'ukuri rugaragaza yuko haba hari umwiryane ukomeye cyane, mwibanga rikomeye cyane hagati y'aba bagabo. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Reverien Ndikuriyo yaramaze iminsi atavuga rumwe n'umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko biravugwa yuko inama z'ikitaraganya zirimo zirategurwa kugira ngo hahoshwe. Ibyo byose bikomeje kugenda bituma ubutegetsi bw'u Burundi bujya habi. I Burundi kandi nanone muri iyi minsi biragaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugenda agerageza gukora amavugurura akomeye cyane kugira ngo arebe yuko yakongera kwigarurira imitima y'abarundi bamaze kugenda bamuheba. Nyuma yuko kandi mu myaka 6 umukuru w'igihugu cy'u Burundi ageze ku butegetsi ayobora iki gihugu cy'u Burundi, niba abaturage bagaragaza yuko mu bikorwa remezo bitandukanye nta na kimwe yigeze abagezaho, biragaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aragenda yizeza ibitangaza abaturage b'abarundi. Nyuma yuko ku munsi wari wabanjirije w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yarasindagiye agerageza kugeza abaturage projet iteganyijwe muri uyu mwaka yo kubaka igisagara. Turaza kugenda babwira uburyo bihagaze ndetse ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugenda yemerera abaturage kubakira umujyi uri ku rwego rwa 3 nyuma y'umujyi wa Gitega ndetse na Bujumbura. Ariko nanone mwabibonye ku munsi w'ejo uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatashye stade yitwa Ubutwari cyangwa se yitiriwe Intwari, ariko nanone benshi bakavuga yuko ari agakingirizo gakomeye cyane akomeje kugenda akinga mu banyagihugu mbere yuko hategerejwe amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe mu mwaka utaha, ndetse bica amarenga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzongera gutanga kandidatire akaba yakiyamamaza mu ishyaka rya CNDD-FDD, nubwo abo ku ruhande rwa CNDD-FDD bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kutazongera kumugirira icyizere cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko muri iki gisirikare cy'u Burundi naho bitameze neza, nyuma yuko abasirikare batandukanye yaba uwo bita Prime Niyongabo nk'umugaba mukuru w'ingabo yohereje ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bakaba bakomeje guhangana n'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubu amakuru aravuga yuko ingabo z'u Burundi zarashwe ku munsi wo kuwa gatandatu kugeza izi saha ibiziga by'abasirikare bitarigera bicyurwa, ndetse pressure ikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi kabikomeje kugenda igirwa n'imiryango y'abo basirikare bagaragaza yuko mu by'ukuri
bakeneye yuko abasirikare b'abarundi cyangwa se abagabo babo bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bahabwa umwanya bakubahwa nk'abasirikare, bakaba bagenda bagarurwa ku butaka bwabo mu gihe baba baguye ku rugamba batumwemo n'igihugu. Ibi byose rero akaba ari iyo ntambara muri societe civile hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi amakuru akavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugwiza abanzi kubera ibikorwa bitandukanye agenda akora, birimo no kuba izi saha abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi ubuzima bwabo bigaragara yuko bwamaze kugenda bujya habi. Uyu mugabo arashinjwa kuba igisirikare cy'u Burundi yaramaze kugenda acyoreka cyangwa se agenda akica mu buryo budasanzwe, by'umwihariko mu mahitamo ya politike, by'umwihariko no kugira ngo abahereze imyitozo ikwiye. Ibi byose rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi nibyo akomeza kugenda yagirizwa. Gusa ikiriho cyo nuko andi makuru twakiriye muri iki gitondo ni notification twakiriye ivuga yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gutera amatako ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Icyo bashaka barashaka iriya korta y'u Burundi ikomeje kugenda ivugisha benshi. Ngira ngo mu mezi nk'abiri ashize Perezida Evariste Ndayishimiye mwamubonaga mu mashusho yohereza ubutare hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu rero ubutare bw'u Burundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika babushakira kutabubura, ndetse n'umusaruro uva mu mabuye y'agaciro ukomeje kugenda uva muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Aha hose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugenda zihagera. Ibivugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye mu byo akomeza kugenda anabazwa nanone harimo amafaranga y'ibyo yohereje mu mahanga cyangwa se amabuye yagiye yoherezwa mu bihe bitandukanye. Ubu izi saha ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD mu by'ukuri rirashinzwa kuba ayo mafaranga adashyikirizwa inzego bishinzwe kugira ngo akorerwe budget cyangwa se abe yagezwa ku banyagihugu biciye mu mishinga itandukanye ndetse na politike zitandukanye igihugu kigenda gishyiraho. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, turaza kugenda tugaruka ku bagabo nka Faustin Ndikumana, uyu mugabo ukomeje kuvugisha benshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku mugabo bita Agathon Rwasa, tubabwire amakuru akomeje kugenda amuvugwaho nyuma yuko ishyaka rye rya politike ryamuhisemo nk'ugomba guhagararira iri shyaka ryiwe. Ariko nanone tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe urugamba rwabaye muri Poezero, aho bivuga yuko abasirikare bagera ku 100 b'abarundi baguye hano muri Poezero. Muraza kugenda musobanukirwa impamvu bamwe mu baturage batajya bemera doctrine za CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku mateka ya CNDD-FDD ndetse n'amahitamo bagiye bakora izi saha akomeje kugenda yoreka iki gihugu cy'u Burundi. Ishyaka ry'abadede nyamuneka, ariko bakavuga bati abaturage b'abarundi bamaze kumenya Kenya, baravuga bati CNDD-FDD ishobora kudasenyuka yisenywe n'undi muntu uturutse ku ruhande, ariko bo ubwabo bazaryana. N'izi saha hamaze kugera haduka intambara hagati y'umugore w'umukuru w'igihugu ndetse muranabizi neza ko mu minsi yashizo bita Pastor Denis Bucumu nkuru nziza, mama wa Keri nkuru nziza, ngira ngo murabizi intambara ze na Angelina nkuru nziza na Angelina Ndayishimiye pardon. Ibyo byose rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko uku kwisubiranamo muri aba badede bitoroshye, bigakubitiraho rero uburwayi bukomeye cyane bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda butavugwaho rumwe. Benshi bavuga bati yaba ari amarozi, abandi bati ese yaba ari ibibazo by'uburwayi nk'ibisanzwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo turi buze kugenda tubaramburira, tubabwira gatanu kuri kagenzi kako uburyo amakuru ahagaze. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyacu na amakuru tuba tugomba kugenda tubabwira. Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo amaze iminsi yizeje abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko agomba kubahereza umuhanda uva Gitega werekeza mu mujyi wa Bujumbura. By'umwihariko uyu muhanda ingengo y'imari izakora uyu muhanda yamaze kugenda isohoka, ariko implementation y'uyu muhanda yakomeje kugenda kuba ikibazo. Ni nayo mpamvu ngira ngo mu minsi yashize ubwo yajyaga mu nteko nshinga amategeko yagiyemo asaba abadepite kwemeza umushinga w'itegeko wo gukora uwo muhanda, ariko abadepite bamubwira yuko n'ingengo y'imari bayemeje igomba gukora uwo muhanda. Izi saha rero Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko hari intambara hagati y'ubutegetsi cyangwa se hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'iyo minisiteri, kubera ingengo y'imari isohoka yo gukora igikorwa remezo runaka, ariko byagera muri minisiteri ntihabe implementation y'ibyo bikorwa remezo. Benshi bakavuga bati abadede baraseze, benshi bakavuga bati abadede barasaze, kuko ibyo byose n'ubundi bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Niryo ribe rigomba gukurikirana ngo rimenye ngo ryatoye abayobozi bameze bate, cyangwa se n'abayobozi bari mu myanya ese bari ku rwego rwo kuba bakorera abaturage nk'uko bigenda bitangazwa. Ngira ngo ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragara. Ariko nanone turaza kugenda tugaruka ku mazina akomeye cyane, turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe umwiryane, intambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka.
tuze kugenda tureba ibyari byo. Ariko abasirikare b'abarundi bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibiziga byabo cyangwa se imirambo yabo yabuze uburyo itaha, kuko M23 mu by'ukuri aha hantu yahakoreye agatendo. Aha hantu M23 yarasanye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo musanzwe mubizi neza yuko tugenda tubaramburira amakuru rero agezwa muri uyu mugoroba. Aravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bukomeje kugenda bujya mu kaga nyuma yuko ku munsi w'ejo yajyanywe mu bitaro bya Kira Hospital, ariko mu gitondo cya kare ngo twabahaye amakuru avuga yuko yahise akurwa muri ibyo bitaro. Harimo amahitamo avuga yuko ashobora kujyanwa mu gihugu cya Kenya, andi mahitamo akavuga yuko ashobora kujyanwa mu rugo akaba yakitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gihe yaba ari mu rugo. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa iminsi, ategwa ibikwazo bikomeye cyane nyuma yuko aciye amarenga yuko ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. mu byumve neza. Ariko abagabo barimo Reverien Ndikuriyo nyuma yuko yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba gusezera mu ishyaka rya CNDD-FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akamugarura ku gahato avuga ati nyamuneka ko ubizi neza yuko kugira ngo iri shyaka turishinge twakoze revolution yabitaga yuko mu by'ukuri ngari incabwenge z'abahutu nk'uko babigaragazaga. Izi saha Reverien Ndikuriyo uragira ngo ubi impamvu yo kuba izi saha amateka azandikwa yuko ari we wagize uruhare mu gusenya abagumyabanga ba CNDD-FDD? Nicyo cyagaruye Reverien Ndikuriyo ku murongo. Ariko nanone bavuga yuko aje ataje ahubwo ategereje yuko igihe cy'amatora kigera akiyamamaza, yakiyamamaza nk'umukandida wigenga, yakiyamamaza CNDD-FDD yamutanga nk'umukandida perezida. Ibyo byose rero ni bitegerejwe kuri uyu mugabo ukomeza kugenda aca amarenga agaragaza yuko mu by'ukuri yaba arimo aritegura kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ahawe amahirwe yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Twababwiye yuko nanone amakuru arimo aragenda avugwa by'umwihariko ubwo yatangazaga yuko bimwe mu bikorwa remezo iki gihugu cy'u Burundi kikigenderaho ndetse na bimwe mu mutungo kamere igihugu cy'u Burundi gifite byose byagiye bivumburwa ndetse binakorwa ku gihe cyabagaza. Ariko izi saha ku gihe cya Perezida Evariste Ndayishimiye amahitamo turimo turagenda tubona mu by'ukuri ntago abereye abaturage, ntago twatinya kubivuga kuko abari kutwumva mutunyomoze niba tubeshya. Ni cyo gikorwa remezo kiri ku rwego rwa mega project cyangwa se umushinga munini ku rwego rw'igihugu, atari bya bindi ngo umuhanda ku rwego rw'akarere, amashanyarazi yasanzwe yahawe abaturage, ariko ku rwego rw'akarere turavuga ku rwego rw'igihugu nk'uko wabona stade cyangwa se wabona imihanda ikonekta igihugu n'ikindi, ubwo imihanda ikora ku maboda cyangwa se n'izindi projet gucanira imihanda mininiri. Ibyo byose abadede mwe mudutega amatwi, ayo mavugurura mu by'ukuri barayakoze afatika ku buryo twahera tukavuga ati CNDD-FDD iri mu murongo wo kuba yagira ibyo ikora. Ibyo rero nibyo abadede bagiye kuzira, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye bagiye kuzira. Nyamuneka bivuga yuko mu by'ukuri imvururu zishobora kuzongera kwaduka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko abaturage bararushye. Bigaragara yuko abayobozi benshi bagenda batanga imbwirwaruhame zitandukanye, ariko mu by'ukuri byagera ku mibereho myiza y'abaturage byo bikaba akasamutwe. Abaturage b'abarundi bagakomeza kugenda abastrugglinga, ubuzima bugenda bubagora. Nyamuneka nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Turagaruka tubabwire ababyara ari abavandimwe, ariko ukurikije politike zagiye zisimburana ndetse n'uburyo zagendaga zikora amahitamo mabi ku banyagihugu. Mu by'ukuri kugeza izi saha umurundi aho yaca umunyarwanda yahacisha umuriro, ndetse aho umunyarwanda yaca n'umurundi yahacisha umuriro. Ariko nkeka yuko atari ko bimeze mu baturage, ahubwo wenda mu nzego z'ubutegetsi nazo ziduhagarariye mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri bitanameze neza. Turaza kugenda tureba rero itangazo Red Tabara yamaze kugenda ikira hagaragara igaragaza yuko nta kudeta cyangwa se nta mugambi wa kudeta yaba ifite gukorara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse inahakana 100% yuko ku mikoranire ishinzwe gukorana na M23. Aho turaza kugenda tureba ibyari byo, turaza kugenda tugaruka ku bagabo nka Faustin Ndikumana, uyu mugabo ukomeje kuvugisha benshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku mugabo bita Agathon Rwasa, tubabwire amakuru akomeje kugenda amuvugwaho nyuma yuko ishyaka rye rya politike ryamuhisemo nk'ugomba guhagararira iri shyaka ryiwe. Ariko nanone tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe urugamba rwabaye muri Poezero, aho bivuga yuko abasirikare bagera ku 100 b'abarundi baguye hano muri Poezero. Muraza kugenda musobanukirwa impamvu bamwe mu baturage batajya bemera doctrine za CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku mateka ya CNDD-FDD ndetse n'amahitamo bagiye bakora izi saha akomeje kugenda yoreka iki gihugu cy'u Burundi, ishyaka ry'abadede. Nyamuneka ariko bakavuga bati abaturage b'abarundi bamaze kumenya Kenya, baravuga bati CNDD-FDD ishobora kudasenyuka
yisenywe n'undi muntu uturutse ku ruhande, ariko bo ubwabo bazaryana. Niba izi saha hamaze kugera haduka intambara hagati y'umugore w'umukuru w'igihugu, ndetse muranabizi neza ko mu minsi yashize bita Pastor Denis Bucuma Nkuru Nziza, mama wa Keri Nkuru Nziza, ngira ngo murabizi intambara ze na Angelina Nkuru Nziza, na Angelina Ndayishimiye pardon. Ibyo byose rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko uku kwisubiranamo muri aba badede bitoroshye, bigakubitiraho rero uburwayi bukomeye cyane bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda butavugwaho rumwe. Benshi bavuga bati yaba ari amarozi, abandi bati ese yaba ari ibibazo by'uburwayi nk'ibisanzwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo turi buze kugenda tubaramburira, tubabwira gatanu kuri kagenzi kako uburyo amakuru ahagaze. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyacu ni amakuru tuba tugomba kugenda tubabwira. Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo amaze iminsi yizeje abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko agomba kubahereza umuhanda uva Gitega werekeza mu mujyi wa Bujumbura. By'umwihariko uyu muhanda ingengo y'imari izakora uyu muhanda yamaze kugenda isohoka, ariko implementation y'uyu muhanda yakomeje kugenda kuba ikibazo. Ni nayo mpamvu ngira ngo mu minsi yashize ubwo yajyaga mu nteko nshinga amategeko yagiyemo asaba abadepite kwemeza umushinga w'itegeko wo gukora uwo muhanda, ariko abadepite bamubwira yuko n'ingengo y'imari bayemeje igomba gukora uwo muhanda. Izi saha rero Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko hari intambara hagati y'ubutegetsi cyangwa se hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'iyo minisiteri, kubera ingengo y'imari isohoka yo gukora igikorwa remezo runaka, ariko byagera muri minisiteri ntihabe implementation y'ibyo bikorwa remezo. Benshi bakavuga bati abadede baraseze, benshi bakavuga bati abadede barasaze, kuko ibyo byose n'ubundi bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Niryo riba rigomba gukurikirana ngo rimenye ngo ryatoye abayobozi bameze bate, cyangwa se n'abayobozi bari mu myanya ese bari ku rwego rwo kuba bakorera abaturage nk'uko bigenda bitangazwa. Ngira ngo ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragara, ariko nanone turaza kugenda tugaruka ku mazina akomeye cyane. Turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe umwiryane, intambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka. Tuze kugenda tureba ibyo ari byo, ariko abasirikare b'Abarundi bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibiziga byabo cyangwa se imirambo yabo yabuze uburyo itaha, kuko mama 23 mu by'ukuri aha hantu yahakoreye agatendo. Aha hantu mama 23 yarasanye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo musanzwe mubizi neza yuko tugenda tubaramburira amakuru rero agezwa muri uyu mugoroba. Aravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bukomeje kugenda bujya mu kaga nyuma yuko ku munsi w'ejo yajyanywe mu bitaro bya Kira Hospital, ariko mu gitondo cya kare ngo twabaye amakuru avuga yuko yahise akurwa muri ibyo bitaro. Harimo amahitamo avuga yuko ashobora kujyanwa mu gihugu cya Kenya, andi mahitamo akavuga yuko ashobora kujyanwa mu rugo akaba yakitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gihe yaba ari mu rugo. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa iminsi, ategwa ibikwazo bikomeye cyane, nyuma yuko aciye amarenga yuko ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. mu byumve neza. Ariko abagabo barimo Reveriyani Ndikuriyo, nyuma yuko yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba gusezera mu ishyaka rya CNDD-FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akamugarura ku gahato avuga ati nyamuneka ko ubizi neza yuko kugira ngo iri shyaka turishinge twakoze revolution yabitaga yuko mu by'ukuri ngari incabwenge z'abahutu nk'uko babigaragazaga. Izi saha Reveriyani Ndikuriyo uragira ngo ubi impamvu yo kuba izi saha amateka azandikwa yuko ari we wagize uruhare mu gusenya abagumyabanga ba CNDD-FDD? Nicyo cyagaruye Reveriyani Ndikuriyo ku murongo, ariko nanone bavuga yuko aje ataje ahubwo ategereje yuko igihe cy'amatora kigera akiyamamaza, yakiyamamaza nk'umukandida wigenga, yakiyamamaza CNDD-FDD yamutanga nk'umukandida perezida. Ibyo byose rero ni bitegerejwe kuri uyu mugabo ukomeza kugenda aca amarenga agaragaza yuko mu by'ukuri yaba arimo aritegura kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ahawe amahirwe yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Twababwiye yuko nanone amakuru arimo aragenda avugwa, by'umwihariko ubwo yatangazaga yuko bimwe mu bikorwa remezo iki gihugu cy'u Burundi kikigenderaho, ndetse na bimwe mu mutungo kamere igihugu cy'u Burundi gifite, byose byagiye bivumburwa ndetse binakorwa ku gihe cyabagaza. Ariko izi saha ku gihe cya Perezida Evariste Ndayishimiye amahitamo turimo turagenda tubona mu by'ukuri ntago abereye abaturage. Ntago twatinya kubivuga kuko abari kutwumva mutunyomoze niba tubeshya.
ni icyo gikorwa remezo kiri ku rwego rwa mega project cyangwa se umushinga munini uri ku rwego rw'igihugu, atari bya bindi ngo umuhanda ku rwego rw'akarere, amashanyarazi yasanzwe yahawe abaturage, ariko ku rwego rw'akarere turavuga ku rwego rw'igihugu, nk'uko wabona stade cyangwa se wabona imihanda ikonekita igihugu n'ikindi, ubwo imihanda ikora ku maboda cyangwa se n'izindi projet gucanira imihanda mininiri. Ibyo byose abadede mwe mudutega amatwi, ayo mavugurura mu by'ukuri barayakoze afatika ku buryo twahera tukavuga ati CNDD FDD iri mu murongo wo kuba yagira ibyo ikora. Ibyo rero nibyo abadede bagiye kuzira, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye bagiye kuzira. Nyamuneka bivuga yuko mu by'ukuri imvururu zishobora kuzongera kwaduka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko abaturage bararushye. Bigaragara yuko abayobozi benshi bagenda batanga imbwirwaruhame zitandukanye, ariko mu by'ukuri byagera ku mibereho myiza y'abaturage byo bikaba akasamutwe, abaturage b'abarundi bagakomeza kugenda abastrugglinga, ubuzima bugenda buba